Ah, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. hanya mejang masak dong selama. Tapi nyambung. Tambah aja coba dah wudhu. Jadi orang asa ngedar uduk gitu. Coba dah beneran. Ya aja huapkeun. Dia sok. Lah. Sok. Nya. Coba sok dulu aja sanguan. Tapi dengan dari wudhu. Dengan dari wudhu. Bener guys, itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kali ini saya mukbang sendiri guys. Nah, lalapannya sekarang banyak sekali guys. Saya mau nyoba lalapan-lalapan yang belum saya makan. Sini ada daun salam, ada pucuk daun mede, ini ada engkol, ada pete selong, ini ada pete, sambal mentah terasi, ada ikan asin ya guys, cuma nggak tahu nama-namanya. Saya lupa. Ada kerupuk, ini ada lotek kangkung guys. Ini primadonanya ada jantung pisang guys. Nah, terus sama ada pucuk daun jambu kelutuk. Udah, tidak perlu lama-lama lagi. Kita berdoa dulu sebelum makan. Berdoa. Amin. Oke. Kita kerupuk dulu cocol guys. Mantap. Mantap. Kayak ini guys. Mantap ya. Kadang-kadang apa? Petek guys. Nggak bunyi guys peteknya. Mantap. Cocok banget guys. Petek sama ikan asin. Sekarang saya coba ini apa? Engkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan wabarakatuh. beneran ya. Semoga dengan urang euy. Sanggu jeung gorengan hungkul. Mau gorengan hungkul ka dieu teh? Kajeng. Ya Allah guys, coba eta ngarewong guys. Coba dengeun na euy. Ayeun teh. kajeun hayu sok Loba, yeuh. Gaskeun. bantuan ongkos. Soalnya baru Yeuh. Tah urang gorengan Mayati ya. 5.000-an ge loba gede. mau mawa deui eta gorengan Mayati. Oh. Mantap guys. Beakeun ya. Ayo. Tah eta mau goreng tempe, goreng oncom, pedo deh, tapi kan dibayar euy. Nganjuk. Nganjuk deh guys, coba entuk. Aduh, ya. Ini kurang bahayakeun guys Kobok kerupuk. lah. Kobok. Hai guys, kembali lagi ngarewong ya euy. Rang eserkeun ya. Sangguna guys. Lu ngarewong mending mau dengan loba mah guys. Tadina mau sangu tapi bising teu mahi. Hanya urang mau ceker urang ya guys. Batur mawa lauk ayam atau daging ya. Mau goreng balap goreng oncom. Ari ieu kamari belambir ka dieu. Gebar rasa kieu geuning. Hujan kan guys, usum hujan Oh, di dieu teh. ya, sudah kayak mobil belambir ka dieu saya mah Doa hela rek dahar teh. Ada. Da urang mah tadi Oh, geus. geus. Heeh, eta we datang-datang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu guys. Coba pete selong guys. Aya ya, kos kieu guys. Boga tetangga teh nya. Nya naon deui atuh. Kan jeung sesama tetangga mah kudu bager. Dikuburkeun teh moal sorangan ku tetangga. Heeh emang lagi. Ieu sanguna rek nambah mah maneh. Kayak ieu lah. Wah, tong gorengan loba teuing euy. Gede. 1.000 ge daek Ieu pisan 1.000? mah yati mah. Ieu 1.000 ieu. Tani bayar tapi Alah. Urang deh lumayan kayak bari balik. lumayan. Sedako. Goreng tempe guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Talawan lu bat. Nah, ieu segala aya. Ayo pojok jambu. Daun Jambu jambu. kelutuk. Kamu main beuki ya. Bunga jajang. Sok atuh dijalan Oke heula. atuh tak besok belah kena besok. Kan aya 2. Cing urangnya urang ajaran ya ieu. Batur mah loba nu ngonceng cenah mah ngeunah. Getahna. Ai getana dikumbah heula teh nya. Coba banjur lah ieu tah. Nih guys, pete guys. Rek asa. Ieu nang nyambal maneh di. Kali kos kamari asin Itu, teh. ya emang ngeunah bener. Kamari mah teu pake terasi. Gila. Ngeunah Bener. Coba. Coba guys, pertama kali nih guys. Jantung cau guys. hop jalan. Rara. Ayah sepet-sepet kesedan gitu tapi masih bisa Iya. dinikmati guys. Enggak jauh beda sama itu. Tang pepaya. Bukan. Pisang. Yang rujak ya. Enggak jauh beda sama itu. Pisang muda. Saya suka bisa. Mantap. Ngetek guys. Cek guys. Rokok. Hmm? Cuma kan mikrofon. Hah? Mikrofon. Itu. Lagi guys. Iya nak, bunga. Enggak. Yang tanggal nak. Gede-gede teuing atuh. Ini daun jambu nggak ada nya. Aing guys. Tuh kasih naon eta euy. Ngaho. Ada di Dapat dapur. guys. Katanya kalau yang sering buang air itu, nah daun jambu obatnya. Jadi sekarang kita nggak boleh makan banyak-banyak. Kunaon? Ya kebebeng. Nah, udah kita Tapi asaan Enak kebebeng. Coba kita coba guys. Yuk. Kamu batin guys. Power. Coba. Oh bisa. Sama itu orang ada si awak Kunaon gitu. gatel-gatel. Ngadet ya. Bukan masalah ngalit. Apa gara-gara makan batang pepaya gitu ya? Tapi dah urang mah teu dah. Da urang mah keluar deui. Muncul. Da urang mah keluar deui. Oh, nya. Heeh. Tapi batur ini yang di konten tidak. Itu nyawa arat deui tak. Kabeh. Sebagian sih. Apa temani gitu teh nah. Apa temani mah. Parah guys. Jantung pisang. Tak habiskan. Nah, itu petai yang tak. Ayo. Saya pemasek tuh tapi. Ayo nunggu melangasek dah. Enggak. Masih beri. Ayo enggak. Gila ya, iya petai teh. Kecil-kecil. Kenapa petai leuweung gitu teh? Nah, iya sambal kamari mah.
Guys, lotek mayati. Sarua urang meuli tadi. Saya bingung mau bikin konten tapi ada nasi sama gorengan aja. Kebetulan dia lagi bikin konten ini. Saya sempiin aja. Ayo, gimana? Ngomong, Salam. Coba, salam saya. ah, Mawang, nang bunder. ngundel. Heeh. Enak itu guys. Coba, Mana lah? banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya mejang masak dong selama. Tapi nyambung. Tambah ieu teh beda wudhu. Jadi orang asa ngedar uduk gitu. Coba dah beneran. Ya eta huapkeun. Dieu sok. Lah. Sok. Nya. Coba sok dulu eta sanguan. Tapi dengan dari wudhu. Dengan dari wudhu, bener guys, itu bohong. Jadi aroma huduknya nya. Bener. Ya, ngeunah coba guys daripada ya. Salam. Bener teh bedang ada wudhu. Liwet teh liwet. Mantap. Aroma huduknya kuat gitu. Daun jambu. Ikan asin guys. Coba kalian yang tahu ini namanya ikan asin apa guys? Coba eta. Tahu paeh. Heeh. Otek. Lain kali mah Mayati ajakin makan bareng. Mayati cenah hayangna bakso gede teh cenah. Kurang ngomong dalam Iya heueuh pokoknya eta mah. Ambil semangat cenah guys. Beki bakso dah. Dia maksudnya ngabageran manehna teh kan donatur eta. Bener kan? Rotekna gorenganna Sponsor terkuat guys. Oh, telepon yuk. Kunaon gitu. Kebekieun. Kalau cepet gitu, aja ceng batang eta. Gedang, paya. Jundain ieu kemarin mah terasup. Kunaon tong dipesekan. Nya atuh meureun. Kereot da. Udah bebeurem. Guys. Betul selongnya. Teh salong. Masih muda gini nih. Kenaon? Lepas dia mah menipas apa aja. Bener bohong. Yang hiburakeun. Lain mau dipurakeun. Cuman gagayeun ada saja. Kapal nya getah. Ini getahna guys. Obo banget, bener di dia mah. Berarti yang dimakan tuh jangan sampai ujung ya, sampai sini aja nih udah. Bener yuk. Huras yuk, huras. Untuk kata dari. Tapi sepertinya
jadi banyak penonton kalau makan sama ininya. Ya apalagi pasti penonton makin saya kesiksa, makin seneng. Gayam tadi Mm. gayam bu. Aduh, mana bener seret ada. Mat sekali guys. Ini buanglah. Udah selesai. Mantap pol. Habiskan petenya. Jurigan. Pejan atau pejan? Jurigan. Petai leweng. Tuh. Kamu batul anu di dahading Heeh nya. cakangat ya gini. Urang meureun. Urang sok kara dibeulah deui. Vitamin ubah ngeri huntu jeung. Ocok si cenah. Dua guys, aduh. Ambil sambal di sini. Kita comot, kita habak. Bagus mana? Oh. Nah, kerupuk ya. Aduh, Kerupuk. Ayak ini. Bi, si minum kamari. Heeh. Nu mun duduruk. Berdasarkan konten guys. Jika nu terseken teh gini. Neng. Nah, Neng. Ya, kalian yang nonton jangan lupa like, share, subscribe, share ke teman-teman kalian channel saya Febrian Habak Channel dan si Amang nih. Rapis milioner. Nah, jangan lupa ya guys, bantu dukung channel kita berdua biar menghibur kalian semua guys. Oh. Baru kok. Baruruk, tadi tah. Enggak. Ini daun jambu sama bateng abis ini. Ulah. Si eta. Daun salam. Iya, mede. Mede tah ketinggalan. Oh, asinnya guys sayang. Iya mantep ya sambal ya. Tiga namun kade teh ngintip heula meureun nya. Amun deungeun loba meureun ka dieu gitu. Tugu tadi ge kita ong heula. Ada orang ngabayungun. Ong ka dieu ah. Apa lah guys. Hiburan ya. Biar makin enak makannya. Karena ada temen ngobrol, bercanda guys. Alhamdulillah kenyang euy. Enak. Bener jantung jauh mah. Ya jantung jauh jangan banyak-banyak guys. Sedih bener. Susut. Susut neureuy.
Kita kasih mie. Tahu kan yang kerupuk? Jangan ada sisa, Oke, deh, Pak. Kerupuk enak sih. Kerupuk. Ya. Bisa sih. Ah, ya sambal Nah, bener. Ini bola ewang tuh. Ngaku. Dan hibi lah. Ayo. Sing kudung teh dibere mah. Gimana kalian nontonnya sambil makan gak guys? Biar nikmat sambil makan. Ya, menurut ban. Ayo. Bareng we lah. Kita ninggalkeun di wayak kamarinya. Udah guys, kita makan udah beres ya guys. Tinggal sedikit lalapannya. Sambalnya tinggal dikit sama ada goreng tempe. Terima kasih yang sudah nonton dan ya, selalu support channel kami. Sekian dari kita. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian ya guys. Channel saya Febrian Habib Channel dan Rafis Milioner. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.